Pagkajing vote kadangnya caca ukertong jangka voice of the people party kat adu mentah uyai teng bantam ya ukertong buat hadin jeng unang ke kongres ba Vincent pala kajing ya vote jeng Dr. Ricky Sengkon adu mentah kadai silak Lapson Hajar saus pa prapusan board kat ba ukertong jeng ke kongres ba Vincent H pala yo sapunyo hajar praspa kat live vote kau mur kajing tam jeng kadai prahajar nyaus pa ndreko arbot kat ba ka kertong jog NPP kayo 100,000 arp kondai bot ukertong jog ka UDP Robert Jun Karjarin uyo kat ar hajar ndreko sabot markajing tam jog Dr. Ricky kalong da silak arp pula hajar saus pa arp bot ukertong simet Profesor Lakon kema hadu mentau yo saw hajar knais pa nyep bot bat Peter Salam si hajar knais pa san pau prabot bat unota patyo ar hajar ndrius pa nyafusan bot lada paipat hakbedai bat katura nakaliang kertong jeng ka kongres usaleng esang ma ulap tam ya ka kertong jeng ka NPP ka akat hasang ma dan ndriusan hajar saus pa ndripulai bot hakba ka jingyok bot jeng kalong silak san punyo hajar saus pa ndripun riu kat ba ka kertong jeng ka NPP kayo kandapu ar hajar lai bot bat ukertong jeng ka TMC usenit sang mau yo kat kendai hajan terus pa kat savon maru kertong simet ulaben si maragu yo ar hajar pras pa kena sabot bat ukertong bat uno tapat yo ar hajar terus pa ar savon